ndaje kubutogambya kuko Imana yampaye ubutore ndaje rero narose umukuru udakunguruka maze nkaje nkabona umukuru udakekereza narazanye imbanda y'umugonzi banzana n'ibikindi by'amarembo amabere akayibera ndiyaje na nyumba yikura n'abakozi nkanyuzaba nkoze intamba n'ibitema y'inka bitumitana n'inkota nateje tanga yagagaza jasi batimitenera abakecuru batimitana bakura imiringa ku maboko batera ibisanisho mu mwana mukisubanga banyagasani kujya bakagisubira kunamira kiranga ico nanze barahamu ico nanze bakagara bariko ntibonye ngo bamushira munsi kuwutaka n'umutima w'umuco w'imfizi uwo muriko murayaga n'uwo muhora mwumva kinyange kinyariko ntigiteka ariko ntigicobagare mu dukora w'abahungu ndabaza imyaka 25 natukanye ubwaraye mwankariha caza mwambere Wow. Ndigisiga cy'ubusiga cyikubita ikikuvika abantu batazi kuzibukira butumutse mu cyaga n'imvura y'umusenyi ihumira ku iparuwasi ya Nyanyasa mu Bisata nkahunda abantu batazi kuzibukira butumutse mu cyaga shaza mwanzoni
babizi kuronka none babizi batora nibwo n'umukama. Ogo